Wena wendlovu. Wena wendlovu. Wena wendlovu. Wena wendlovu. Ayede. Hawu siyakhuleka nabento ngayethu sikaJama yabetha phansi kwavela udaka ugasale ngaphunga nomagebe kwadwa selibagasela ngithi sanibonane sesiphinde sabuya futhi sinobaba uDodo kuba singabafana bodlunga nombelebele siyakhuleka emakhosini onke akuleli lake kuNamthaniya ngikhuleka enkosini yami kwaBiyela engaphansi kwayo phela angikwazi ungakhuleki enkosini yami engikhoze kuyo lapha baba Donda awukhuleke ubingeleli sizwe yakhuleka emakhosini akithi aphansi kwesilo sakwaBulawayo onke suke eningizimu kwenyakatho suke empumalanga wetshonalanga ngiyayibingelela inkosi yakithi emanzimeleni okwasibhakuza salokho ethuqhamu kwabadabelungu mfushane ngoba inyathelwayo anibingelela sisibuyile nabafana bombelebele bahlungana umbelebele yabo hawunile bakathena uphezulu kwendlu ubuka izulu ukuthi mahadume enkalakuthaba liyamjavisa sosebushiphu lezala kwachonco manatsi ihansi elikhulu la kithi emfanga ibhele izindaba liyaxabanisa namhlanje ke sifuna ukubuka lapha yana insila yelembe laphana uJeqo njengempisi umfuka sikhunyana laphana ubuqhawe bakhe yonke into ayenza eze akhe kwekhelisa sizwe silapha ezansi ukuthiwa kwampontshwana ebuthonga laphana inkulumo ke yonke inkulumo ilaphana kubaba uDonda laphana baba uDonda inkulumo ithi woga ulubheke silwe liphezulu isabalele ubuchopho bentulo lapha yana ihathi konje ngempisi uliqhawe baba awutsha uduleli sizwe baba ngensila kaNodumehlezi uJeqe ngawo yonke indlela ongasutsha kadule ngayo Donda nasi sicawu mina bakaNodumehlezi njengoba eseshilo lo mntwana lona enginaye lapha ukuthi ake ngitshakatshele ngoJeqe uJeqe insizwa esencane isabuthiwe isewudibi ingakazile izimpi kodwa isaphathela uyise ikhali nedosha likagwayi nakho konke nezikhali kayise uyise usikhunyana uJeqe kasikhunyana lo engikhuluma ngaye yebo owathi mayiphathela uyise wathi mayifika lapha udibi lwalungangena empini lwaluphathe izikhali zoyise nokudla koyise igubhu zamanzi nakho luhambe lapha umthetho wamiswa yilembe ukuthi nina niyohamba lapha na lilembe olokho zabalo olokho abaliphathele izikhali zalo bebe lapha uthi ngifuna niyibuke kahle impilo baba bathi bebe lapha na bebuka ke isibambene la yampi ngoba khona umuntu ogwaza umuntu wangapha ngaseKwaZulu elembeni wafa lo muntu manje esesondela ngakulona ilembe uJeqe enjalo engakayilwi impi esewudibi wasethi abafowabo laba udibi abakanyana ake nimphatheleni la ngisaya lapha yana empini yebo wayiphosa phakathi empini engakabibiki ithuba lokulwa wayiphosa phakathi wafika wagwaza lo muntu lo bese esondela ngaselembeni kusho ukuthi walilamleli lakubona lokho ilembe naye wayesegwazwa uJeqe egwazwa womunye ongapha eceleni walimala kakhulu wahlabeka nasethangeni ngathi nakuyiphi indawo ilembe lasukuma lapho lathi lajika lapho lasakathathe lo mfana lo lambona ubuqhawe bakhe ngoba umuntu wayesegaqela lona ilembe wadelethwa wagwazwa uyena umfana lo wagwazwa uJeqe umfo wasikhunyana waButhelezi lapho wavelela khona uJeqe uJeqe kasikhunyana wakwaButhelezi wasevelela laselisukumela ilembe indaba yakhe lathi akathathwe ayokwenziwa zonke izinto ezenziwa kumuntu osenamanxeba bathathwa asiwa lapha emzini wafakwa imcukuzo ngaphakathi kwelinye igazi lalo phela ngaphakathi ifike liyoba ngamahlule ngaphakathi wasinda kanjalo uJeqe wathi ukuthi mase ipi sebeyichithile laba bakwaZulu abaholwa yilembe wathathwa bayohlala amasontshana ambalwa lapha welashwa zinyanga ezithinta ilembe zekhethelo baba lapha le kwakuyani okwavela uJeqe yayibizwa ukuthi impi yamadolo kanjani amadolo
angazi kwakusewesima kanjani angithi lapha bathi phela baba nje ukuthi kwakuyimpi yamadolo ilembe la lithi cha bobo ningahlali kakhulu nizoze ningenwe amandambi ayemadolweni woza nawo baba leyo mpi yamadolo ke yayilesi simo esinjalo ukuthi manje behlezi kakhulu abantu bengahambi bekhwela intaba behla intaba enkalweni beyolwa izimpi kuze kube khona amanzi amandambi la asemadolweni impi yamadolo ngalokho yebo lasho ngalokho ukuthi uma usuhleli kakhulu nje baphela abantu bonke baphethwa amadolo abaselulile ukuza ngeselule amadolo yebo doda manje ke maselashwe lapha naye ilembe ngokwalo esenhlizweni yalo lomntwana kaSikhonyana laselikhipha inkomo ezisihlanu lathi aziye lapha njengomuntu othengwayo manje ofeza umuntu wasenza unkulu ukuze kuvethe kuyinsila yelembe nje waba insila isesethumele ilembe selithumele kuSikhonyana inkomo ezisihlanu nenkunzi yazo mase fika lapha na ke esehlala aselithi sofika ukuthi ke ilembe selithumele izwi liyamfuna azoba la ekhaya azosala la ekhaya kwabulawayo wavuma kuSikhonyana wasekhipha abafowabo abanewabo bakaJeqe ukuthi bamphekezele bamseje beyilembe limfuna baba lapha kancane ngakuphazamisa baba uzane kukhona lapha into ethi ulokhuzana uJeqe lo noyise ngoba kuthiwa wathwala uyise lapha uSikhonyana kukhona umuzo kwaqwabe abangenisela lapha namawusuka kwaDukuza imizo yaqwabe ingane ngokwaDukuza ingale kodwa sentshonalanga kukaDukuza isemva kwa lelo lonke lalingiyile lakwaqwabe ngikathi sekuwele uphakathwayo kodwa nje bengifuna sibe kulo ndawo bengakuphazamisa ukuthi lapho nje ubuza nomlando waje ukuthi lapha yana ingasali yankulumo leyana baba ngizothi mabe sibuye edolo babe bese siyaqhubeka hawunila bento ongayethu sikajama yabenta phansi kwavela udaka sisahamba sisaye edolo hlalani kanjalo njalo nje ihawuna bendlula iminti yamakhosi esabe sabuya futhi lapha edwa lesophuza manje namhlanje sithi yeheni awena wabona intombi eshaya amagudle lapha ezicimela zibhica ibomvu ezilihumuze wonke phela lapha kubaleka amasoko ukuzishimana kweqomisa enjalo awumalte lapha babatonda lapha kunento lapha ethi lapha noSikhunyela ngesikhathi kufika lezi inkomo lezi kade ezilandile lapha waqikezela unina ngoba kwathiwa inesithembu ubaba lona uyiswa lomfana uJeqe lapha kungoba kwagawutshwala kudla into labebhekele lapha abakabuthelezi kuzoviliyelwa umfana omncane uJeqe njengempisi lapha yana lapha abafowabo labo kunomfowabo omdala okuthiwa akayithakaselanga lento yenziwe noDumehlezi kamenza ukuthi lapha kungale exoshise umfana kukudala ehlabana ezimpini manje ke lonto leyo ibizwa ngokuthi iyini lonto leyo uma ngabe umfana wakini umna wakho njengoba ngumfana wakho nje baba uma ngihlabana njengoba senza lo msebenzi njena lapha bese uthi wena cha kufanele ngabe kuhlabana wena lokho ibizwa ngokuthi baba lonto iwumona lonto leyo baba ke awuhlabeke lapha ke sikusuka lapha ke sekuyiwa lapha sekuyokwaDukuza manje sesindile umfana sekwenziwe yonke lento siqhutshwa lezi inkomo njalo sekusuka lapha ekhaya ke manje sekhanyisa uJeqe lapha esigodlweni kwaDukuza uJeqe lona wagcina ke uJoji bele limcela lapha kwaDukuza azoba inceke yakhona enkulu insila angathi mawagcina ehambile nomne wabo lo ukuphelezela wayengqabile yena kade wayehlaba ngelanga elotha nje uJeqe lapha einsila uDibi ehlabane kanje sokukhishwa inkomo zisala ekhaya kukekezela omama manje na umona wakhula wazoba zigaba kuyena lapha wanqaba ngisho ukuphekezela abafowabo beya lapha na behambisa lezi inkomo cha behambisa bephekezela uJeqe ukuthi lapha eseyoba
esiyoba insila yenkosi yamakhosi lapha umlilwana lapha wemukelwa kuJeke lapha na komkhulu kwaDukuza wemukelwa abantu wasenikezwa indoda ethile ngathi kwakuba leyo ndoda ukuthi eyayisihlala isikhathi eside izinceko lapha ukuba imiyale yasho lo lapha ungiyalele yena ke umfundisi inhlalo yala kuhlalwa kanjani yebo ngiyakhumbula okunye kwakho ukuthi wathi yabona lapha umusula ungabi umuntu osuweneme yebo ususabalele cha hlala nje ulaleliswe elizophuma futhi mawubona uNdlunkulu lapha uthobona isikhala ungabe umuntu oxoxa nabo yebo kwesihlonishwa kakhulu lapha mawuphambi kwenkosi lapha isilo ngeke umisa amadola uhlala uthi ucabazeke unga wemukela ukudla okunikwa abangaphakathi lapha esigodlweni owena uyohle kudla okulapha emabuthweni thola ithiwa ukuthi uPutshu uyothola ukudla okulapha hayi la akungeni umuntu omunye la inceke kuphela ehlala lapha ethunywa isiliye esangweni yemukela noma abangamakhosi yenze lokhu cha wena ungakwemukeli lokho wakwenza lokho kuJeke uma sekufika lapho khona kukhona omndlunkulu abakhona la abanezinto zabo ezizimfihlakalo befuna ukugama lapha kweswakathi khona ukhona abantu abafuna ukukhimbila ilembe lapha mana ke baba uNdlunkulu abanento zabo ziphi ezizimfihlakalo ehlala emqolweni wedwaba imithi abashaya ngayo ilembe ukuthi bafuna ilembe ukuthi abashaya ngalo ilembe ukuthi intando kesinje abaphethe izintando laba bagcobisayo alibasondeza eduze acacisa kahle babuthi yilaba laba basuke labo izintombi lezi eziphethe imithi yonina uzigcobe esibukweni nasemabeleni ukuthi lapha kuhlanganiswa inkaba ilembe edunyelwe ikhanda zabadlwana lezo mpondo enjalo ngikhumbula ntshenwa indoda endala kwamkhize ithi wena mfana ngiyakubona uzoba lento esiyiyona sisebenza siqala ufika emsenzini uzoba lento esiyiyona wothi abahlali bengenazi into abayigcoba lapha omama kuthi mase benhlanganisa inkaba nabo ubususwa yena abanye ungabesha shona lapha baba wathi wena ke wathatha lokhuza wena uthathe nje ugwayi lona ohlaza ushobingele insangu busuwesulela lapha kuwe uzohlangana ngeke kungene lokho cha kubekana lapha uJeke yeswakala leyo ndaba leyo ukuthi khona asebenjalo ilembe ngathi uma uyena nowapotozela ilembe noma wapotozela lo muntu lo owamngenisa lapho wamyala ngela wase kuyofika elembeni lokho asehlala lezivalele endlini ukhona lo othiwa wayithi mayibize bizwe kanje kuthiwa uye lowo uthi uye lowo hayi igama nje lokubiza insila lapha na bekhona makusho useyazi ukubizwa mina uye lowo manje lo yazi ilembe baba lapha na lo yamqondo loyana wangwelembe noma wangwalezi induna zangaphakathi lapha na kwaDukuza muthi nazo zazi kwathi mhlambe zazi ukuthatha elembeni ilembe ungabiza umuntu ungazi ukuthi kubizwa abani ngoba ebalekela ini ebalekela bona ubuchopho bentulo esivule ngabo uhlelo kanye nani nomsila wesibankwa yebo ngoza ba uje ngiyabona nawe wakuthathwa kwabadala abafica khona lapha ngempela lokho kuyabona kwakuzoba ingozi bese kwazi ukuthi kubizwe umuntu ngegama kubizwe umuntu ngegama ingakho nje insila babengabe baningi babengabe babili abantu abayinsila lapha mase kuthiwa uye lo ke useyazi ukuthi ubani lo umuntu osondele enkosini eyinsila yenkosi ngaleyo ndlela ke ilembe singena kule ndawo ukuthi hayi induna mazabuka baba ngizokubamba ngenjobo uJakadula laphana uzoqhubeka mabe sibuya ezitolo hawuna bendlula abantu yamakhosi saba njalo sayophuza amanzi siyothengisa siyabuya futhi hlalani kanjalo ungayikobo popayi
ihawu nabedlula iminti yamakhosi esambe sabuya lapha la sizinsizwa sibahle lapha khepha nezithole zenu phela enesibopho ngesikhumbe esimanzi phela lapha yana sizoba no nendle yokugugela kwakusho bomncane baba awutsha kadule futhi baba lapha la sibuya etolo lapha sothengisa sizinsizwa lapha usuka lapha ke engazathi baba lathi mangabe sekupekulwa kwabambeka odlunkulu laba bavele beyizithandwa zengonyama lapha na ilembe ngoba phela nalo lali nazo intokazi zalo lapha la esigodlweni ingakho lagcina selizele lapha lizala bani ujinindo omnyama lona abathi benze njani ebebemphika umagwegwana ogwegwa bakayise ucetshwa uqobo lakhe ngoba izazi zithi ngempela yonke inkani kamagwegwana ogwegwa bakayise unodumehlezi nalomsizwe nangayo yonke into kodwa bayakuphika lokho asikho ke lapho baba lapha na baba awutsha kadule lapha na ilembe selibanjiwe labathatha lezi zinto okwazi lethi kuyisa abahambe beyozenjani beyoziyela bese ziyabuyiswa ebese siyabuya ngizokutshedela lapha bese kuyabuya ke lapho ke manje sengiflasela lapha na babudonda ke lapha na ke udingana sebefuna umuntu onjani sebefuna umuntu ozo bulala ilembe sekuphethe ubuchopho bentulo nomsila wesibanga lapha awutsha kadule lapho baba lapho bese siya nje usa umlando uthi ke lapho ke selihlezi kanjalo ilembe sekungenelele ondunduma yasemgungundlovu odingana benombopha nonkanti umkabayi naye wayengena la sebeqalile mayibala khela uzungu manje bafuna ukubulala libulawelani ukuthi manje abantu abasathola ukuphumula ubatshaza ukuthi sebeqedwe izimpi kodwa kuzwakathi abafa laba befa kushaya babefa empini baba akekho ayibulawa nje lapho kungonakeleli yebo kuthiwa uveza lokho uzawudingana waba sengathi kulezo nsuku mase kukhinjele ilembe kanti ke bathi bahlangana baqeda bathi nyapha cha angifuni baba lapha ngifuna la bakhitulo ukuthi lapho umuntu kwadinga lo udingana wayesenayo nje ishelengwane yakhe yengconyana zakhe lapha lapha nequku lempongo lapha sekufuneka abantu sekufuneka uJack uthi yelo sondele kakhulu nodumehlezi lapha ngoba bathi bashushumbisa umcakatho lokuthi ilembe lithi mabe litongela umchopho wentulo lo lithi mangabe lidla lidle umsela wesibanga sisho lisibindi sengwenya njalo phela ingakuhloniphisa nje lapha ngoba phela asithwase sibona ukuthi abantu abaqedana ngalezi zinto lezi lapha ishoyele bakhonkulu ningathathi lapha angikho lapho angifundisi ukuthi sikhuluma into zakudala zoba bamkhulu esengisho ukuthi ke baba ke lapha na uJeqe wafunakala wathola uJeqe wenza njani baba wala wanqaba ngoba wayenjani wayesethenjwa selembe lapha ngoba baba into ebalekile ukwethembeka ubaba mangabe singanye indoni nekhiwane sikhulume amanga isizwe lapha siqamba amanga sikhululele njoba sembethe imvulo sibhincile sikhulume amanga lapho baba ngafune ukuthi ngabe sifaka nje stage lesi sisifaka ogibeni ukuthi la abantu balandela abana bakhulumela uyamlando lapha nala ezamasiko laba banye indoni nekhiwane ayikho le nto la usho ukuthi sisafana nalabantu abasitshela indaba yala abantu belokhuzana lapha cha yalaba nababa okuthiwa yini lokhuzana bakuba umlomo nje asibamba ngodaka emehlweni lapha ke baba ke siyaya ke manje ke lapha phela ilembe lathi khona amakhafula azophuma asiye lapha ke donda ke manje asiye lapha ke ilembe sebezibenze njani ke manje lapha seliye sabo ukuphuma endlini sikulandwa baphi laba abazoshaya udloko zigubhu lezi igubhu ngisho lezi zamaswela yonke yonke into sibulawe umfowazungu nje umzana namhlanje bekufanele ngabe uxexebula udloko lolu kuyilona lona oluyisihloko sodliwa nombelebele umfowazungu ke sidukelene naye sobe simlandekele ilanga lapho ke baba ke lezi izinto ezikhalayo kufike baba kube ecaca ukuthi into ezikhalayo kayifika namagoba amlomo nathi sazakhela ezethu besebenzisa ini ishoba lenkomo uvuzi ilokhuza lekhisho lapha
liyayithunga amaqhawe usinga lolu ubeliphatha maku yempini mangabe lukhishwa lapha emgogodleni wenkomo yebo usikwa luyinyama nje bese libekwe elangeni lapha mase lomile bese kuthiwa cha ngamanzi bese bese kuba usimpela lolu enidoba ngale inhlanzi nina kuthiwa ufish line lokho kwakuthunga amanxeba ngayo yebo yikho lokho uthi mangabe ushuthi mina nje mangabe wena mawugiya kade ukwaziwe uthunge ngosinga uvuka usinga wena mina ngangivuka usinga ngoba ngilivakaza ngikwazi wendawo asiye lapha ke babake lapha sukuze ngampela ke sebeyamthola kunodumehlezi bagcine benze njani bayambulala laba bantu lapha yana bayambulala lapha yana ujeqe lapha muphi ujeqe baye bafika ke ithunya zikadingana nombopha ngathi noba nomunye omhlangana wafika wathi ujeqe cha bafuna ukumnikeza lo msila wesibanko wathi ujeqe cha ukwethembeka kwami kungaphezulu kokwenza konke la ngeke ngiyenze leyo nto wakhuluma iqiniso njalo wafezela lona manje ke wanqaba bathi beqala manje bethungatha kwezinye indawo kodwa ke baba baphumelela ke nakho kodwa ke baba ilembe lona lapha ngokhipha impi sale nqulu lapha le yampi yakwaSoshangane leyana lali ngeke likufike ngalutho lokho ngoba umvelinqango waliletha la wayeliqalela isikhathi awubuka umhlaba omkhulu kangaka iminyaka u12 kuphela nje kwakungeza ukufinyeleleka kwezinye indawo umvelinqanga ayinqumile ukuthi izona okungezakhe lezi ishaka mali libumbe isizwe esikhulu kangaka baba sizoyiqedela ngeviki elizayo lenkulumo lena ngoba iyashisa ihawu labendlula umuntu yamakhosi namhlanje sithi iyayikhipha eshobalibomvu yilala mankeyana kwencanga zihlula lapha yana ngibuya ubula umehlokancane obuka inhlango yafa ngithi ke alikho isweni ngenasi sazozalwa ngeke ulibone ibhoxa leNdiya kodwa sike salibona lapha nabamakhadi kodwa kwangesilo leNdiya le kwakuyilapha baba fanelisa nasi sisi siyavalelisa siswe senkosi enkulu yamaZulu unodumehlezi kami siyavalelisa hayi siyacela nibuye ngokuzayo nathi sobe sikhona asiphile Ukuhloba ngemvunulo kuyindlela yokuzigqaja kanti ke nendlela yokubhinca yisiko lesizwe ezahlukene ehlonipha amasiko azo noma ngabe ke unamuphi umcimbi umemulo umkhehlo neminye uma Mdube ke uzokusiza imvunulo besilisa omama istombi amagosa ngingabala ngitsini xhumana naye ke kule mininingwane ngezansi